Ni today 250 nanone reka mbanze ngushimire wowe wafashe umwanya wawe kugira ngo ukurikire inkuru tugenda tubagezaho. Ntugende udakoze subscribe unakande naho kukazogera kugira ngo inkuru zose dushyizeho zijye zihita zikugeraho ako kanya. Inkuru iri kugarukwaho cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ni inkuru y'umugabo witwa Rusesabagina Paul watawe muri yombi na RIB, kuko iyi ni inkuru yihariye urupapuro rubanza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibyano mu gihugu ndetse no hanze yabyo. Ushobora kuba wibaza uti se uyu Rusesabagina ninde, ni muntu ki, ubundi kubera iki yafashwe? Nta handi rero ushobora kubimenyera cyangwa ugiye guhita ubyumvira ni hano muri iyi nkuru twaguteguriye kuri today 250. Rusesabagina yavukiye i Murama muri Gitarama ku itariki ya 15 Kamena mwaka w'1954, ariko nyuma yaho yaje kujya gutura mu Bubiligi ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho akaba yarahabaye. Izina ry'uyu mugabo ryazamuwe cyane na filime yitwa Hotel Rwanda. Filime yamukinweho nk'uwarokoye abantu barenga 200,000 abarokoreye muri Hotel de Mille Collines mu mwaka w'1994. Iyi filime ubwo yasohokaga mu 2004 yatumye uyu mugabo atangira kugenda ahabwa ibihembo bigiye bitandukanye ndetse n'amashimwe agiye atandukanye, kugeza ubwo mu mwaka w'2005 uwitwa George W. Bush wari perezida wa Amerika muri icyo gihe, nawe yamuhaye igihembo cyitwa Presidential Medal Award of Freedom. Uyu mugabo rero nyuma yo kugenda abona ibi bihembo bigiye bitandukanye ndetse n'izina rye rikomeza kuhazamukira, yaje gutana abagiye mu bikorwa bigambije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Yari akurikiranyweho kugeza ubu akurikiranyweho kurema no kuyobora umutwe n'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare igizwe n'abahezanguni. Iyo mitwe irimo MRCD na PDR ihumure, ikorera mu bice bitandukanye mu karere ndetse no mu mahanga ya kure. Uyu mugabo yayoboraga iri huriro ry'iyi mitwe y'iterabwoba ku mwanya wa perezida, niwe wari uyibereye perezida, agakurikirwa n'uwitwa General Rategeka wari vice perezida, naho uwitwa Nsabimana Calixte benshi tuzi nka Sankara we akaba yari vice perezida wa kabiri. Ubwo bashingaga umutwe w'ingabo uhuriweho n'iyi mitwe n'iri huriro ry'imitwe y'iterabwoba, uwo mutwe wabo w'ingabo bawise FLN. Mu kugabanya inshingano nibwo Sankara yahise ahabwa inshingano zo kuba umuvugizi w'uyu mutwe w'ingabo. Kuri uyu wa mbere mu masaha ya mu gitondo nibwo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi uyu mugabo Paul Rusesabagina, ndetse ahita anerekwa itangazamakuru. RIB yavuze ko uyu mugabo yafashwe biturutse ku bufatanye bw'u Rwanda n'amahanga. Hari hashize igihe Rusesabagina ashyiriweho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe ku byaha bikomeye aregwa, birimo iterabwoba, gutwika, ubushimusi n'ubwicanyi byakorewe abaturage b'inzirakarengane b'Abanyarwanda. Aha ni mu bitero byabaye mu duce turimo Nyabimata mu karere ka Nyaruguru, habaye ibitero muri Kamena 2018, no muri Nyungwe mu karere ka Nyamagabe habaye ibitero mu Kuboza naho muri uyu mwaka wa 2018. Umuvugizi wa RIB
ariwe Dr Murangira Thierry yabwiye abanyamakuru ko Paul Rusesabagina yafashwe mu bufatanye n'ibihugu byinshi ariko ntiyigeze avuga ibyo ari byo ku mpamvu yise inyungu z'ubutabera, kuko byo uyu mugabo akurikiranyweho cyangwa akekwaho bikiri mu iperereza. Uyu Dr Murangira yavuze kandi ko RIB itanga ubutumwa ku bantu bose bari hanze y'u Rwanda mu bikorwa byo guhungabanya umutekano. Abwira ko mu gihe kidatinze nabo bazafatwa. Kugeza ubu Paul Rusesabagina afungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Remera mu gihe hagikorwa iperereza ku byo akurikiranyweho hakurikijwe ibiteganywa n'amategeko yikurikirana byaha. Nayo nguko ibya Paul Rusesabagina. Naho ubundi amakuru agiye agezweho utasanga ahandi ni hano kuri Today 250. Ntiwibagirwe kugenda udakoze